Talofal nei fu itai au, ai usmal whaafonga o tamua o le nei aso. Ua momoli whaapito le whaamalo mal whaafitai le fionga le palemia fia me nao mi mata afa. Ile la asanga ua o iei tāpenanga al tātu tunu uia na tali ngā malo le māsina fawa o ke topa. Ile fono a tai o malo le tāpulenga Britania, le ua whai mai il Pasifika mo le taimi mua. Sauno le fionga le palemia e amana ia ai le la asanga o tāpenanga ua vaai el taimi nei. Ilana sauno anga tustusia uma wail tato kopi o whaapea mai. Samoa e ma eula utou langolango ilo tato wha moe. Ile mata watu ia fio anga mala alfanga ile tu sifo le malanga mail mlai valele. Olo opuna wa iai pulenga malu ali ima fai pule. Ato ai matinam ta maitai. O va ainga mata ngofie i te unga o ai mawhawa ai. O se wha atupu malosi. Mai olo o atangi ai lo tato lo tonu mal tato tali malo. Eilo aisi o tātou tunu. Whaaftai tele le ngā lulue, wha malo le tō wha. O le talo maleanganga mawalalo, ia alo whangia lo tātou wha moe. Ia mapo pea lo tātou ngā lulue so so tau au. Ma ia tātou whai ta talo pea. Ia au le atua mai tātou. E le fau le tali maloa Samoa, ilana tū malananga i winga tau sili. O le laufafonga fia, le wha alo, le alofa maleanga le lei. O isi vaenga uma o le tāpenanga i lana whaalauteleina o le awhianga iai ma teitei whono komitinga lue mo le whaailoaina i le atunuu. Sauno fo le pālmia o tātou tāpenanga lo wawaalua whaatasi ma le ofisa whaileutusi o malo o le taupulenga i lonitona ato ai ma le tātou vaenga tu ma o team business mai le oititi fo i le sao tā ua. O le pulenga maluali imwhai pule o sao ao ma aunga whaapae o whale tua matausi e maise o le malosi o nuu i le langolangoina o le nei wha moe. I tala turi loa o le CHOGM e a matalia le fono i le asolua tasi i le asolua ono o ke topa mai ua atofa ai le vaenga o le tala whatai o pia e a fua mai le mota fono o le pale mene ma le mota wha amasino o Samoa i mulinuu se ia o atu il faltali malo le tau mea sina i motaa e a vea mano fuanga e tapu vai tasi ia ili neita ua fianga. O leo te lenga le porkalame ia ili fono e talnoi na i tulanga tau ia tatau e whai e le aso sifulu valu i le aso sifulu iwa o ke topa so o aima le fontanga mo tupulanga talavou i le aso lua sifutasi o le fontanga tamaitai fontanga mo tangata o malo le tau pulenga ma le fono tanga mo pisinisi. Ona so ailea ma le talaina o le fono tele i le aso lua lima o ke topa. O le tola wapinga ta ifa atina o le aso lua ono ato ai ma le fono a minista o le mai fafo. Ua fuafua e tolu sulfitu por kalame whaapitoa o le afa atino o le vai aso le fontanga special events mai o le afa atino uma i le maota whaamasino i mulinuu. Ua whaamautu le lua afe o potu o whaletali malo ma maota ta itotasi o filfilia. Ato ai ma le afe o potu le utapeneina i le vaameli tele o le ataula i le wafu i matautu e api ai usu ngā fono ua le stala ma ua mautino al malanga mai. O isi vaenga ta ua e pe o le puipuinga ma le saunga le mu le ufa atulanga le lei e pe ona ta imua ai le mtanga ruenga o leo. Ma mtanga ruenga o lo ngafa ma o tātou tua oi wha vau malo. O le anga lue wha atas foi ma tātou pa anga masani e pe Australia ma New Zealand ma isi e tunu o le Pasifika. O fo maile la tau sosoani wha atas iai ma le malo Britania. Wha pia foi tu langa i awala o fuafua whamlanga i eita i o malo ma la tau usufono. O lo ngā lulu heile komiti o lo ngafa ma ia vaenga. O le porkalame whaapitoa mo le tupu Britania o Samoa ta ita i o le malo o le awha mautu mai i se taimi. Inisi o tala o te tala alo i ai nei le o whanga o sa ililinga. I le Universite o Samoa i Vaivase. O le sauninga na whaia i le sfraile tolu sfulo o kuso. I le New Lea Building le malai o le papai ngala. Ma saunoa whaapitoa i le fionga le suipa le mia tuala te vanga Iosefo Bonifacio. I le tā ua o le nei mātaanga. O nei le ngata ina o oina mai ai tātou mai taimi i watua nai. Ai o se awala foi e toi au mai whaatasi ai o tātou tangata. Ai o le tufa ato le sila fia i tūpulanga o le lumanai. O le laasanga wa pātipati ai le tino mai. O le foi ati na e te umalu ai tū maanga i whanua Samoa. Masauno ai Professor Tuifuisa a Patila Amosa, the NUS Vice Chancellor.
o le o fanga o sa ililinga o se taunu unga lea o le whaapaanga na amata mai i le luafe luasfulu i le vā o le Universia wa Samoa ma le Upasi Museum Bremer Misiamani ma mawhai ai na wha asoa to mai ai o oloa wa mori mawina ai i le whale mataanga.
Suluaka kumodi. Ia sei pati mai le malo tato o tunu. Mekala le soinga. It's hot, man. Ia te bela. Ia tatono leo tauno mai ia ile siui o tato por kalame o nei fiafi. Ia moria choile fa tchele le paia ma le malo tato o tunu. Ia mo fai ona afanga poto le tato malai mo tangi alu nei. Awone ngalo le poa tayao pole solulu pole stofi ole amatua tele ni so fa fianga ye fa maria inai lo sumai matala au mai awal fam na tuina ole tonsu mal fato sanga ole che wila le neto sanga. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us tonight. For your information, our program for tomorrow, which is Tuesday, don't miss out on the Tewila food and handicraft stores at the Samoa Cultural Village from 10:30 a.m. to 1 p.m. Experience the vibrant Samoa Cultural Village tour complete with an umu demonstration and show. Then join us again at 7 p.m. for the Tewila Variety Show here at the Friendship Park, which comprises to be an evening full of entertainment and joy. So for more information, please do visit our Samoa Tourism Tewila Festival 2024 Facebook page for more information on the program throughout the week. Whataite lava Samoa. Ngalo manato tuo Tewila neto sanga fatama inga ina lo sio manga fatuma wina lawa ngano. Awone ngalo plastic free ile aise plastic fatanga ina lo ye tato vaenga lo ye tato vai fatumu ila from vai ya awarfa ngaine tono lo tato malai awone misi daso atayao nisio fafifianga variety show tele tato fafifia me ya tuno mamao New Zealand